Ľudia, dneska si zahráme Five Nights at Freddy's alebo Haunted 2 a dneska si skúsime zahrať nejaký ten Foxy Maze alebo Corn Maze, či jak sa to volá. No takže musíme nejaké tlačítko tuto stlačiť. Som zabudol práve, že aké. Toto? Nie. Toto? Nie toto. Myslím, že to je toto tlačítko. Wow. No takže neviem práve, že dore tlačítko to je, ale musíme to nejak nájsť, lebo že to je nejaké tlačítko, či... môžeme chodiť dole ísť, takto. Nejak sa mi trošku vybije ovládače, takže niekedy nefungujú. To som nechcel. Welcome to the Freddy Fazbear Virtual Experience. Fazbear Entertainment is excited to join the digital age, and what better way to do that than with an edge-of-your-seat virtual reality experience. Som nechcel. We know that Fazbear Entertainment has developed something of a bad reputation over the last few decades, and while it's true that some stories associated with our name were loosely based on actual events, the majority of them were total fabrications from the mind of a complete lunatic. Lawsuits pending. But we aren't above laughing at ourselves. Ha ha ha. Freddy. That's why we have recreated many of these completely fictitious scenarios, lies that you've been fed over the last several years into a hilarious VR game, in the hopes that we can finally move past these childish ghost stories and develop a new relationship with you, as well as your kids. Don't forget the merch, perfect for birthdays. So sit back and enjoy a few scares. Teraz tu budú We do, jumpscary. however, ask that you agree to a simple waiver before you play. It's Welcome to mostly just Fazbear legal Quality. mumbo jumbo and isn't at all based on user experiences. You acknowledge that Fazbear Entertainment is not responsible for accidental digital consciousness transference, real-world manifestations of digital characters, nightmares, night terrors, night sweats. Teším sa. Dobre, sme naspäť. Takže neviem práve... Wow. No, nebol tak blízko. Aj toto je tlačítko. Dobre, takže áno. Áno, toto tlačítko. No, dobre, sme tu. Takže je tu, že Plushkin Pitch, Pirate Ride, Corn Maze. Sú tu aj iné hry, že Hellway, Build-A-Mangle, Trick or Treat, Threadbare a že Night 01. Sú tu taktiež aj iné také minihry, ale to neviem, či si vyskúšame, ale dneska si vyskúšame určite Corn Maze. Keď ragenem. Počkaj. Nechápem, dobre. Start. Oj! Priamo tuto. Ja ho počujem.
je to kos. Ja som čakal, že bol niekde za tými... on tam je. To je nové logo. Dobre, tak skúsime nejakú inú minihru. Tejto som sa dosť posral. Je tu, že... Tuto som ešte nehral. Tuto som už hral, tuto nie. A skúsime, že... Čo tak? Toto. Dobre, takže musíme... Dobre. Dobre, ale... Čakám jumpscary. Ahoj. Som pomalý, neviem čo. No aj tak skúsim niečo iné, ale tak... Neviem. Takže toto sú... Ale tak neviem. Keep in mind that this DLC pack is nothing more than a festive holiday themed Tak add-on, dohovorí. which has absolutely no hidden intent or purpose. So have Dobre, fun. tak skúsime... Počkať. Tak skúsime, že... Skúsime, že Pumpkin Patch. Ja som tieto hry ešte nehral. Takže máme flashlightu. Survive until 6 AM. Dobre. Rozumiem. No, jak sa tá baterka teraz... Aha. Som dosť ratý. Tak toto by malo byť ľahké. Choď preč. Sa mi nejak rýchlo vybila tá baterka. Dobre, takže keby skúsime, že Night je na... Tieto som už hral, alebo že Trick or Treat. To je teraz strašidelne. Dobre, takže máme... Keď budeme dekovať na dvere, tak si máme dať masku, ak dobre chápem. Neviem, tak dám si túto masku. Ja sa bojím. Jaj. Dobre. Ja sa bojím. Dobre, no a čo teraz? Aha, takže...
Dobrý deň. Jumpscare. Tak som to vedel. To bola celá purpose tejto hry. Asi, možno. No. Musíme nejakú inú minihru. Skúsme, že... Night 01. Ok. To je ako Five Nights at Freddy's jednotka, ale... Ticho. Tak asi som ho odplašil. Tak to som v prdeli. To mi trasie celého obrazovka. Oh. Oh. Ty vole. Fú, dobre ľudia, tak to bolo asi na ne všetko. Keď chcete pár 2, tak to napíšte do komentárov a dajte like na toto video, tak dovidenia.